Apocalypto movie 2006 sang ni le paruka Mel Gibson na CM kha kan en chuan atira khan American philosopher ro puilutuk Will Durant da thusoi aron tar choka chuta chuan a great civilization is not conquered from without until it has destroyed itself from within natiani achan nakina kalsoyanga ke hi Lalrinchhana Tochhawng kania mi tamzok in archo min ti thina chu min kauthin dana ni a India rama hian new economic policy sang jako somko pakhata khan punarasim harawa PM Lai Khan in finance minister Manmohan Singha kai soina in an siam chuaka anon ti chuaka kha economic policy khan India rama mitam taktan sumle paya zang khaina le niang na na te chu sumle pai chuan eng niang na na nge aron siam tel kan ti chuan hun niang na na aron siam telani chumi ni wang chuan ka tiang la ya khan mitam tak an na a khan thok char ma se cholan la theya chol la kan phallo pon MNC ten ron luta multinational companies ten ron luta ta chuan an thona company khan cholan pek phallo chuan an banga mun hla tak taka zinten an chuaka ti chuan anon let lea an company nga ya khan thok thei tolo ma se company danga na thona tur an mu tatlat mai thina ni khami ani wang khan mitam takin traveling an war pha ta a chuta po chuan adventure traveling an han ti lea bike ten mitam tak mun hla tak taka hun rei tak tak te an raita an chuak thina ni chu India ram economic policy in aron ti chua pakhat anita a tin millennium thar aloni ma khan sang jako som ko le pakwa kum kha mitam tak chuan a ma kum za ai khanin khovel hi adang lam na sa khami kum khat chung chau khan te po an ti a ta khanin thil tam tak aron in lum leta chu ka soyang deuh chuan economic freedom alo oma time freedom alo om bok ta chuta chuan ka soyangin adventure biking te an lo tina sata a chuti lai chuan Mizoram hian kan economic din mun chu ala tha em lo amaro chu mi then khat mi tlem te an oma chung ho chuan bullet an khal thina ni bullet chu kan no pan lai te kan tlero lai te chuan mi tam takin bu her khol an tia in bu her khol atlan chuka mi ten te an ri du thina khan ti han film tu thonan ten an mang thina ni amaro chu a chil ve tlat kha engine a chil ve tlat kha bike du ve tlat khan omta chuaya nei tlat mai ni kha bullet khan ngatinge chuai nei kan ti chuan asiam dana wang hange o kan ti mai theya ani te poni anga push rod engine manga ti hian a kaltona mi hi ngor det maya ti hianin kan han tlan hi engtin moni kan feng thin ta Harley Davidson te po hi push rod engine mangani ta kabe mul nei palian pui te banan achil hi khatiang khani a khati lai khan khang bullet Royal Enfield bullet achil thian za ho tlem te khan oma workshop aten in huwa anin kom khom thin ani chuti lai chuan Paul handina thil ro pui takti po an tum chuang mi alawa an engine te kha a company atlak chiat lai tak ani wangin a siam tu mechanic tha in ko mu te nga ya a spare part selo wang em maya khang kha in cha sak a vai bethiam bik ti bang namdang bethiam bik khu tir lama acha na tur zuk se bik te mel shiat in kom khom te kha ngai ta ni kal khom ngai ta ti khan workshop ate in muin an kal khoma an soi howa an bike siam dan dur te an ngai to howa khati lai khan Royal Enfield company hi atlak chiat lai tak aron nun le ma ania St. Stephen's College atanga pass chuak economics graduate Siddharth Lalan a en kol tran tir lai velani amaro chu alatla che em thosia in tel khom ngai tlatani a khal tu ta kha in pui to na ngai tlat mai ni chu tiang chuan Mizoram Aizawl tlangwal local khoma tlema upadeu to te po November ninga sang zakwa somkwa pakwa khan in right ve tak teng u ti in mi pariat champhayan han tlan chowa
an mani videographer le mechanic pakhat ruain chu India Rama Royal Enfield / Bullet Club upa ber chumlo chatlo wala ding Aizawl Thunders bulchan la lunitani voina hian India ram hun zaw lutuk mishing po maka tam kan omna khopui Delhi kar zat po kan nilota mi zo te chu tahan India ram hian club hi tam khop maya biking club te bikers club te chu ta chuan hetiang lai ram kil khor te ami Royal Enfield club hi opa ber tlat mai ni chumlo chat lovin official tak chuan sang zakwa somkwa panga te po han Bangalore an lo dina an topa an in din thar le te po ni mai thei chu chunga tige kan ti chun ni china ka soya khani chung lam pon lama tanga ron beina in chung lama nge thian thil hi a chetrina ramte namte polte atla chetrina ni hemi Khovel history pumpui ngai to chuan kum som ni panga reimi alo sang zakwa somkwa November ni nga champai right awang khan Aizawl Thunders hi history kha in tran tani Khovel pumpui history ngai to chu kum som ni panga chu reilo ma se kum som ni panga ding lo club pol hi atam lu to kani engwange Aizawl Thunders hi aladin renga India ram hun tam taka riders dang tapon chongka moilo ni lo se unrespect kan ti chuan a chunga mi ten anin ngai dam ton thina wangte anin sia thiam ton thina wangte ni anin kom ngai na wangte ni ani na taka chuan mun ha taka hanjin hawa kong sira te mut to pangaya kong sira ten te kai topa han mu tho chuan zia chuin hriat thei lutuk kan zinga tunge ke ui deute mo khathiang chi na ring deute thil sang hi kanin sepo lutuk kan ti ho nema a reitul tula kan tlan thui tul tula kan tlan reitul tula mihring bo kain thathiam kanin thathiam tul tulani chuta tak chuan in hriat chian na chuan in hona te polo ti chuak thei ma se khang zong kha kanin accepta kanin pom tlanga chung zong chu kan soina chan chu suale thil thalo kan vullen du wang ni lo kanin thil thin thil fu lo te thil dik lo te chu kanin thil thin chu wang aniang voina hian India rama Royal Enfield / kati kherkha Bullet Club upaber kan nia kumin hi kum som ni pangana ni a kum som na te kan lom to kum som pangana te kan lom to kum som ni na te kan lom to a kumin hi kum som ni pangana ni a India ram zaw maya hian kum som ni pangana silver jubilee la lom then om tat lo mai ni chu ka soitong khan atira local khom ho te khan pol ro pui takamo thil big ti tumadin po ani chuang lo amar chu huna local zela ti tura lo ve mai tani sang ni le pathum khan darlonga khian kan han right ani darlonga kan han right ta kan eile in tur te kha kan tho khoma sum kan tho khoma kan han lei kha kan han Aizawl kha a khon tu te pani puro sang khuma le puwanal zara mission venga mi te khan hei suma la bang tlat mai engtinge kan tiang he ta hiani peteng umiang antia selling Samaritan ring vai te runa hini peng un ti a kan tho khoma kha an petani chuta chun charity khalo in tran ringot mai ni chumi kuma chuan sang ni le pathum kuma chuan Aizawl Thunders Executive Committee kha thuta a kumin hian Independence Day India ram Independence Day hian charity right in yang u anti a kolasi pa kan zukala mitlem te kan lania Autism Children's Home le Salvation Army Blind School a tranpuina kan pe a chuan Aizawl Thunders kha purpose le zola petatlat mai ni train zahoina an bike and call that le zol theina tur le income khom na mun siam mai srina kha chumi kum chu sangni le pathum chu he tinglai adin kum kan ti sang zakwa somko pakwa angthluk zat khan apoi mo ta charity ti tran kum aloni mai ba ka Aizawl Thunders ti ming aput tran kum ani tani amma khan di Aizawl Bullet Club ti ania a boring a hoe Aizawl Bullet Club ni ringot ABC kan ni ringota in kauna big in yang u kan tia chuta chuan kan omna mun Aizawl hi
midang in an hriat nge na tun Aizawl ti tel nge tur kan tia ta chuan thunders kan ti bok ta ni thunders a khan e satel tlat mai ni English dictionary a en ula es tel na thunders kha om lawang ma se a unique na kha kan du tlat mai ni mi lampan ngai lawani vain thunder ti chu kan hriang thunders mi maltin a kha a member tin kha collective khan thunders kan lita mi maltin kha thunder kan ni chu mo kan puak ring em awangin chu a unique na ni ta e satel nge ta ti chuan tum anei tam tel mai ni Aizawl thunders khan din chan kha I alo tam tel boka engtin ge he Aizawl thunders si a relevant le o kan ti chuan chuga soyang khan tumlok mi alovin charity kan han neya sangni le pathuma Indiaram Independence Day kan han ti a sangni le panga phei chuan Christmas a kan han ti le ta sangni le sompalia remnania kan han ti le tranta a member tamzok kha midang te ta na luan chona mun platform tha an nei vaina non tel ve ta ni chu a existence ti mayang Aizawl thunders existence kha omzia nei tul mai ni a member ate kha purpose a penem le zual ta ni chu mai ba ka chuan tun ma in tun lai hian in lati ve tho in karinga NCC te kan china NSS te National Cadet Corps National Service Scheme Scouts and Guides le pol sang mun sang National Integration Camp te an bot sai thin ni kan sia a Indiaram hi zawa nam chi sang chong si sang mang kan ni a I janagana mana nuaya omveka ngai si a integration ngai thina ni integration camp te income ngai na te in melship na te ngai thina ango berte a hang berte riat nok a chong te ke ni anga muang chang a chong te kha Indian ni a ti ho veka ngai si a National Integration Camp te an board sai thina ni pol sangin chu a hlotlin na te po tam taka om amaro chu he biking culture biking community hian India rama hian an dam chunga in thla to mi alo tur thian siam em mai ni social media wang te pon yanga in biak zuina te phone te alo thato communication te alo thato a lu em mai ni Aizawl thunders hian Northeast Riders meet voi ni kan thleng to a Mizoram Enfield good pui voi khat kan thleng to boka alien dun khop mai alien hlomani chu pathum chu kan event thlen ho chu sang ni le som pathuma Northeast Riders meet kan thlen phei kha chuan kan tum dan tak phei chuan Mizo te hi India ram me pona an uma that takin hlim takin enge mason takle omzenei takin barmarama po hian an trawani ti mu tir kan dua Chin State CM te lekha te kan thona kan on kal dua riders tam tak kan on hroi du chuan cultural night te kan mangdon te kan tia reke right kan tia survey right in kan han kala barma sipain akal ho khamin lo man min lo stopa ma se anjinga khan kan tong thiam pakhat ti dim mi Mizoram kum thum kum li lo om to om awangin kanin soi chuak thei sama chuta chuan poimo ta em chu ta ha na mo Chin State amo Sagai Division te thlen pui thei lo mai la ri dhila kan throi thei ni kan throi sama riders local zong ta khata khan Mizo chanchin Mizo thon tu hlui te kan culture te kan hriat tir ta ni mitam tak Bombay atanga local te a then phei chu Israel te ponan local khami tum khan India ram pon atang te pon khang ho kha ka soi so lovin karinga thil danga wangin Mizoram hi anon kal don mi alo kan riders meet bot sai vaina non kala Mizo te min mel thriata Mizoram anon luta Mizo culture history an hriat bel pha ta ni a hlu kan ti em maya champaya zotlang sam rama man lai Mizoram khua ang kan dina lal in le he ta in dang
dap te awang em maya champhai lama chuan he ta leng te rama tang ten kan phur chawa ta khanin Mizo culture history le kan historical village ang chi te kan hmu tira a hlu kan ti mai ni Mizorama namdang ko san thil wanga local khoman ni lo chuan an tamber chumani anga te po kan ti ve ni chu tiang chuan sang ni le som pakwa kan thleng le a chu ta phei chuan international riders anon tam le zual ta a rider sang hal le zanga vel van zawa khian kan han kal khoma atam zok kha soyang khan social media te youtuber ten lo ni a video ten siama mizoram chanchin kha mundanga an project chuak ta an broadcast chuak ta chau mai ni khang ho kha mitam taka kha event nei lovila Aizawl Thunders in kha thil kha bot sai lovila mizoram aron mulavang anron kan chanchin anron thelawang Mizoram kho sang kil khor deuh apo an kalmi alawang khang ho kha ti hi ka soinga mani chu chunga tinge Aizawl Thunders te hian kan dan le sai kan constitution a chuan kan ziak mi lo na in nationalist kan ni a kan nationalist dan chu puro kungan namdang te musit mai lovin thiana isiamang ati ang chia khan thian tha asiam kan du ni namdang te kha midang huat midang vati du da vadi riam va musita kha kan nationalism ani lawa mizawa tha mizawa moi mizoram munom mizoram ngai nom himidang te mu tir kan du ni chu kan thei to pin kan chua ve thina pathian pon mala somin kan thria mi berte te mi fello te po ni maila chu kan purpose alo ni ve ta zela ni atira tum em ni lo kha purpose hi anei bel zela chu eng wange a chung mi te ril ruin hon wang ani ta ni tin chu mai ba ka thil pakhat hlu em mai chu biking event te bikers event mun sang kan kala tin sang ni som pathuma te sang ni som pakwa te po ani tho pathian thu le khabu adu tan lak thei tin Bible raw Bible te po kan da thin English Hindi Bengali te pon adu na non la a pathian thu hi thil ti nei lovin ale ngai lo ti hi kan rin dan ani a tuamo event aron kala aron rui em a thil lak po semang lo a bek sira khoya mo da mai a ho a khoya mo engti khuna mo a hong le a zuk mu a aril ru se am lai tak ta pon kha le khabu kha Bible kha apu la chuak mai thei a chiara anuna danglam na ron thleng thei tlat mai ni khatiang khanin kan lo ti ve thina official chon kan kalpui mi alo chu amero chu purpose zinga tel tlat kan kalna hmuna event kan vanei na hmuna te Bible te kan kenga bikers Bible te po kan kenga le khabu chiar tur dang tha te pathian thu ne na in pol ang chi ti mayang pathian mi te zi ang chi te kan kenga voi khat ka thil ton pakhat chu Bible mi pakhat han petur hi atheist kania khatiang ha ka chiar katan eng ma om zi om lo atiani atheist ini wang tak chuan itan thil thar novelty ani dona itana hludon lutuk te kan pelui ni akum le kha pa nen kha kanin mule chia ani chuan Bible min pe kha ka thian nu in angai hluduka asoi reng mai adangan in la nei amatia ti chuanin kan han pepela adar ve ta zelani kan biking event ta tele kan thil ti na kan right ta te pathian thu soya isu Krista chansin tra soi vak na hun po om chuang lo amur zu Bible in ziak nge pathian thu in thil ti nei lovin om ngai lawa thil ti nei lovin a let ngai lo ti kha kan chang choi top mai ni chu in be sei lo do bo ni mai thei ma se kan purpose zinga atel ve tlat official a kan dan le hroya kan ziak mi lo chu kan lo ti ve thina pol tlom te bike hlui le tong tak khalatlan dut thin te income thin mai ate picnica kal ho mai thin te
a chunga mi te rilru in honna awang le nationalism thinlung an put awang le Isua Krista andrin awangin voina India rama Royal Enfield Bullet Riding Club upaber ani theita a Mizoram le Mizoten thil tam tak chuan tur kanal nei lo ani mai thei amero chu he pol hi pathiani namanga inate Mizo ani ina kan din pui tlat awanga mal somna adon hi kan lomin kan ngai hlu tak zetani chungte chu ka soi thei ni se ka lome O puar choa kan ti to mai nga kan ko duat to mai anga ming pum kha ma na ron soi to boxia kan soi non to lo mai anga Aizawl Thunder sa chief ania he hi ma sa in kan zot dua chief hi eng tin nge he chief ni na hi in ne ya eng zat nge om cheu ti vel bora kha the Aizawl Thunder sa hian in office bearers pa nga yang chi khan kan kal thina ti chon ti mai pa nga yang chi ti mela Mizoram kan kalang thin president yang chi te vice president yang secretary te pot pani amar zu kei mari hi kan kalphung hi thlak anga ya kan tia chuta chuanin chief pathum kanin thlang chok da thrin ani chief kan han ti na chan chu Mizo lal te kha king an ni ngai lawa chief mo village chief kami tradition kha kalpui kan du wain chief kan ti ta chung chief pathum te chu kumtin thlan chu an ni ta chung pathum thlan chu te chu an mo phurna turin kain semta a chairman tur organizer tur berte a secretary na thok tur te a sum vong tur te OB pathum kha chiefs kan in ti thina ni chu sang ni le pali panga train kan kalpui hi mo sang ni le panga train ani tak chu chuan ani le OB a chuan mi tanganom to lawa khami chief pathum top khati na mi chief pathum top chu di mai OB te chu in an kaldan po dang tai khop maya ming nen po khana in me ka tia tin athu soitir lama khan kha hetia an hor det det khat chuai ne an ti te khat chu a khal velem lo te tan chuan in sha ta har de le ka maro chu a chuang chin te tan chuan lo sha thiam ve thei ma na chuang chin ni no mem Bullet at chuang chin no mem akhalin no mem ani le o tlar nung lama po son an ron troi om tha khop maya lom om khop maya ding he te gu Aizawl Thunders lama changa ron troi om tu te kha low focus thei chuan good ben sakangu ani le hetia ina in om mai po hian hei bikerin ni ti lan tir na tur engem hodeu hi in bel zel ti na mi chu khatiang mi swing kan thil boy pui hi a chil lo the nom ve ta khatiang kha in bel rang deuh tho te podom mai the biak ina engamo batch bel lut ang chi tlat te po hom ve the mo kha in khap chong lova kha khan thil sola ti pha chong lova I arin na ti che chong lova in khap chong lova tianga nun pui em big chi hin om ve sim kha in din na halo rei to khop me heta history changin in ron soi chawani a kan tum lo dan de he ke ma phei chu ka emotions kha aron chok tho ti mai ti ang nationalist feeling zong ne ni ron soya tin Bible chungchang khatia enge du lak tura in da mo khang te tin charity in ti bokta tin achunga mi te ril ru in hon wang iti te ril ru ne karil ru ne deu kha alo tam lutuka chan chu achunga mi te ril ru in hon wang ti ringo ta po han soi tur hi tamin ka ringa he hi enge ni pol tam tak an din rei lo na chan po ani vereng ta khami iron soi na la kha ke chuan isoi mai pe alama khan thil kha enge thil thain thup kha kati mai ti ang kha atam don khan ka lo sheve khop maya chuanin international riders in cha lu te hei tourism lama te po enge ni contribution in lo nei na sat zia te mo
มีอินทุบลักสวาฮิกันดูชีนะเฮชัวฮิจานินเราเงี้ยตั้มตักจานินเราเชียมเทโตทว่างอินชินเตจวนขัดยังข้าจันนินาปัวโจทุรนสวยเลยทิลทุรนเกนขานินอารอนเนมเฮดเวียวินกัชยาอารมณ์ปกติกับเบสไอมาอินอ่างไงนมาดินทิลดังลักนี้ก็ติเราเทเราว่าจีน่าจงจางเลยเองมุตหิจุกันสวยนะสัตว์เฮมีอับบุเลตอับไบค์ชิมาติดยังเฮมิจงจางรอนสวยฮิปักขัดมาหินละละว่าจูวังอิมิโซรามินเฮตยังรัมตานปัว contribution ชัดตักไม่เนยกันเล่าเนยเรื่องค่ะจันนี่นะเฮลัยมุนอารอนดิ้งสวากีอารมณ์กติเอ็มจู่บุลข้ากันจันเดียวพุทธนี่จู่จอนละมากันกำลังจอนจอดตัวกันอมจวนดิ้งหาลีลาช้างเปัวจัวเกี่ยววันนี้กันเนี่ยอีสังหิสมปกว่า riders meeting เด็กขานินเดียคนละอินตันเด็กข้างเราหัวเวียให้นมเมลข้างเราที่เอ็มมันนี่ที่จวนนินก็จะดูจู่มิโซรามาเฮียน riders meet ที่เข่นนั่นนี่แหละโดนเอ็มที่จวนนินกันเข่งเลยนี่จวนนินกัน economy boost ไปอินกัน tourism เต boost นับไปอินที่จังไกตักอันนี้เทียนอิชยาเอ็มตีค่ะก็จะดูเจนี่เนี่ย riders meet อังค่าเฮ้ยอบิกตะกิน North East Riders Meetกันตีค่ะ North East ให้มี Royal Enfield Club Hotel กันอินเข็นเงี้ยโชคชินตานี่ชวนมิโซรัมเทิร์นฮิลละเทงละวัตุนาชวน North East Riders Meetเทงตัวเฮียน North East Alliance of Ridersกันเนี่ย near ตีนิตาชูพอชู2013นะ North East Riders Meetกันเข็นจุมาดินานิตาข้ามีอยากขันเมมเบอร์นี่ตัวชวน North East Riders Meet kan ti NERM kha member som tal ne na voi thum tal a zona kal te khan an host theita ni ti chuan covid awang khan Nagaland ho turn kha sangni som pakua kan thlenga Nagaland in sangni som ni an thleng tur kha kumni line a delay awangin Assam in an thleng le photta ti chuan kumin hianin Meghalaya turn ania turai an thleng dona kan hun a lo thlen chuan North East Riders Meet big chuเข็นเล่หุ่นสุโลมังเฮ้ยบ้ากะเฮียน riders meet ดังประคัด rider เมนี่กันเทียจู่ๆ Bob MC กันเทีย Brotherhood of Volunteer Motorcycling Consortium หน่วยอมันตานี่จู่ๆ Notice Big ชวนินเมฆาลายเชียริรามกันเทีย Royal Enfield Riders Association of เมฆาลายชวนินอันเทงเวตัววินินเทงข้างเตปข้าเทงตัวข้านิน qualify เวงไงตานี่มิโซรามินากันเทอร์นเราเทนะกันหุ่นเราอินเฮอร์ชวเลชวนกันเทนเล่ปกับเบสเซียตินตัวไรรอนโซมิโซรัมข้ามิตัมตะกินันหมู่เลงมิโซเตมิรอนเฟเบลเลงข้าขันดรีมเวทรินจุนิตาชิดกับทิลโซยแต่ปข้าให้จับโปเลอินติเวลังเด็กเล็กขันกันหลังติกับลาวะอเมริกันเทปโต้กันชัวเวียกันรำกันน้ำตาลจู่ๆขัดเตียงอังข้ากี่มานี่บีกันเนี่ยมั้งกันคลับปุยเต้นตูเต้นนะมั้งมิโซรัมคลับชูงมิโซรัมเฮียนคลับเองก็มาซาลันออกมาอันเท่งไทยนี่ชวนกันรำตานกันนำตานโปจังกายเล็กครบชวนกันเองกันอินช่างฟูวิาวินก็เชียตรอจอนดังกันลุเลมาอินAizawl Thunder สาเหยานิน member นี่ตัวเฮียนติดยังcriteria อมเอ็มตีเวลไลบอร์ก็เชียตจากออกมาทินไม่เชียที่หินอมเวอินก็เชียตรไม่เชียอมเวกุ้งฟุตเทียมแต่พวกกันเนี่ยมั้งไม่ใช่กุ้งฟุตเทียมแต่นั่นเนี่ยอามาสเบราชวนินนี่อธิรัก criteria ขันอีวางิน Royal Enfield motorcycle นี่ยังไงตาอีขัลอีนี่โดนชวนิขัลเทียมยังไงที่นั่นนี่ตาติดชวนกันเมมเบอร์นี่ตัวเฮียนมีตัวพออารอนดีลเทียชูชวนินกันไรด์วิ่งงาหมดตัลอารอนเตลังไงนี่ติดชวนกุมขัดชูงกันซีงอารอนเตลังจันขัดเรียกกันมั้งมุนเรียกชัวกินไว้ขัดตลไรต่างไงนี่ข้างซงคานอาเซียเตอมดานเตกันเองงาขัดยังข้าอติทินหุนะเมมเบอร์นี่รอนดีลังexecutive committee กันซิงaเตลตลากันนี่อันนี้เราเวมติกันเองงาอันนี้เฮียสุกันซิงaเตลตลากันนี่กันเอ็นทรายตัวล้อมหาจานเตปอรีก้าอมดานเตปออมโมยาชายกันติดชวนเมมเบอร์กันละลุทรินเดียงข้างไงเวเอ็นชินนะหุ่นกันในนี่จูอันนี้ตักจูเกี่ยยังช่างเชนูตานจันหันเตลจีรัวจูนี่เราจะเราขัดตะเตริงพวกนี้ละรอนดีลุยตะจ้านี่ละมินเราปมเทยเท่าเวมกันสตริกฟิวังจันเรียกตะขาดกันเทยโดนเดียร์สิเราการทุ่งเวลเรียตะปงไงไม่เทยตัวเราอะไรเบงวาร์ทาเกเองปอนี่เซโซน่ากันละเละพอตัง
le puar cho i charity te kha in nei thin ti te kha ni soya ka zo du che chu engten nge charity te kha in kalpui ti ania chuan apanhina tan chuan in kha north east riders event ti te kha in nei thina kha tiang interstate meet a te kha enge in purpose per chuan enge inang mani in club ina in sum hu na ber hi alo mo khop mai ni e charity hi charity kan ti re hian in member te thok khom ani tlang puita ke mani kan thok khoma chu antinan enge niam lam khi chu kan set ve thin ani hei ai claim lo hi thong u kan tia chu achung lama kha chu ceiling kha chu kan soi ngai lawa mi na du chon sing khat po tho thei chu ai tam po tho theia kha charity a kan thok khoma kha kan in midang kha kan petlang puita ni ta chuanin ke mani thil ti ron thria a ke mani ron tho ve ang chi te asum le pai tia nia mo hei bung ruang chi te po hian om thina ha chu kan pom vek ta tin kha charity ka han soila na han kan soi du em chu khoya mo kan vakala khoi khuwa mo kan vakala tu te chum ko mo kan watran pui hian tun ma chuan midang ko mu thei tu kan ni da lo mo tin hei TV ate pokan tilang thina ma se tuna jong ke mani hriat turin kan record turin kan ti thina kan vakal na khuwa te kha ke mani laka hian eng ma bai nei lo ti kan hril nge enge mo mangkhong turin kan vati lo ani chu kan tar lang le tua ti chuan North East Riders Meet chungchanga khan kan purpose ber chu he NRM te chu Bob MC Rider meni te po chu India ram hun sang na china ka soyang deuh khan national integration atan po hian lo thakop maya thil dang wanga in kom mi lo tur te kan in kom pha dam chung dai tur friendship te po hei in thian tha te po khi kan in charani ti chuan North East Riders Meet be chuan in thupuya neya when we meet we grow kan in ton hian kan thang thina ni tini ta NRM ate event reng ate a then chuan concert an lova enge concert aten lo vatela a then chu he tiang lai kil khora thil kan lo soi ho ta khanga khat kan thang thina ni chu chi ka soyang khanin tum lo le atira kan tum le kan tin zone ran pon ni lo hei mizoram chungchang ani amo chan chin tha thleng pon khang kha hlok na thinin ka hria ke chuan mo kha kan tar lang le duwa ti chuan pakhat kha kan sum hu na ber chu ke mani tho khom hi kan sum hu na deuh ber chu dita tin event vel kan organize te hian sponsorship te kan zong ve thina corporate sponsorship te po kan zonga tin sarkar department te mimal sum don na te pon chumi khami chu min lo ti lar sak ula min lo ti sakra u min lo right sak te u chumi khami in kara chuan tia kha nu te tui a thaber ti te po kha patling rol kha nu te tui ti vel kha ring deuh kan awa kha te khanin nu te choilen vek thaw kan ni wang khanin kha he kan au por me ma kha te khan sarkarin sum chan puina min pe atam zo ka hi chuanin ke mani tho khom ke mani kan in sustain ve ni chu alo mom khop maya ton cha ta tangin thilaron soina sa kha aya rei kha hun nei phei seng chuanin thil tam tak soi turala nein karinga soile soinu tiang han soi chwa mi puite anol puina lo ngai thlak tur hi atam lu tuk lo nge ka shelawa hei hi an pol hian lo ro pui khop mai ka tia le zwala na kan ti thar le ni chu chuan hei patling rualin ni deuvek maya ti mai ti ang atam zok hi chuan in nu puite ni mo in bial nu te ai po hanin bike hin chul hnem zok lo mo te hi ka ti china ani ve thei deuem hetiang heti lai ve le hi ani ve thei mai thea kan nu hian iron soi chu avai chu tia kan soi lo nga kanin zot fu don khop mai kanin volak lo to tho boxia tum khat chu hemi charity right kan nei na tura hianin kan thian te rual khan survey kan lo survey ma sa thina an rolling ka chok thei si lova an huwa ka vo zui vea ta khanin ka kaltum lo thleng khan ke ma han ka va zonga ka thina ka vo ta ni kan nu han miron phone tlut maya ka lo la thei box si lo eng mari ka to si lo thlasika ni box ya kho vot box ya in ka thleng su I du le nei lo ro Aizawl thunder si atia khatiang kha tiang vel te ba kan tong ve thawa ma se kan nu pui te kan fanau te Aizawl thunders member active tak te hi chu
an fak kan tia an tur po chel kan tia hei ram hla tak taka te kan zina kan vocal thina ka ti han an lo tur ve ngat mai ni an fakom khop mai ka ti ang chi in pe tak tak ta chuan in chung kwa nu pui fanau te po tor chelangai khop mai di etiro lotlin na phena kha chawani na twar tu kha anom kha ngai ve chin sia di khopang chu chu ni ro pui kati mai ti ang kha top na ka soi thei ni sela Aizawl Thunders chief ani kan ti kha he por cho khalampanga tuimi te tan phei chan biak ron turin in hong regin ka ringa tin solaya Royal Enfield showroom so nang mahani ran char atiro em kum som ti na ni ve to so in sales city dei tiang soilok ila chula e chu kan top ma in allo ma hi an la tam viawin rin ma hei mi pa in ti pa chin deu ang te phei hi chuanin an khal du viawin ka sha hei hi khatiang lai ve khatle min han soi zau sak la ka tia atu te hian nge ron le china I an ron le khan hei an ron pong po le top nge feeling om khan an ron le ve chin ti lai bora te po kha sha ta chak om ka ti chu Royal Enfield hi a bullet ang chi te phei ka chu tun ma phei ka chuan kan soi thina a company hian tharau te hi non siam tel thin kan ti mo chu soul hi nei kan ti ta thil reng hi a perfect lutuk chuan a boring ma soul nei lo te kan ti thina Royal Enfield hi a soyang khan in British company ni ta a thia India la chonga tuna phei chuan an export le to zok ta hi chuan in tuna phei chuan an product hi thamem to ta ni R&D kan ti research and development hi England a ve kan nei ta an bike thar reng hi an release don hian antinan Spain a le England a le India ram an test ride vek phut ta ni khana khal tlak ani ti nu an release chau ta zor chau ani thina chu ta chuan tun ma a mi tur chel em a siam po thiam ten an khal ngai thin ang kha chu ni to lowa khami production standard te R&D te thata chu wangin meichia a mel tha hian an duin ka hria tun lai phei chuan mo Royal Enfield hi hei thil dangan tlan san tana te ti velila chu meicha customer te po hi an pung khop mai khami emotion khat king tel ve rim shima enge a soulfulness in ei ve ni brand hian mo chu kha kan tel soi tel ani chu adi khopang chulai chu kan pom tlangin ka ring hello pu ar chawa ke hi zo dini kani chuan ni china han rider mania khai lo soya khata ka zo na chu sarkar lai puya chang hian fan te hi in mu em lo nei don tawla in mu em ti hi kan zo na pakhat ani chuan chu me ba ka hei 75th Independence Day ya khan Prime Minister Special kami program kha omta kami ya khan Aizawl Thunders sa chang hian tel in omem in omchang khongai milo soi chan sak ti kha ka zo na ni kami riding event le rider mania tiang chia khan antina sarkar lai pui ang vela tang ha sponsorship chu kan dong lu tuk lova amaro chu corporate sponsorship te state wise sponsorship ang chi te mo khatiang khawm thina antina nakum January hian Gujarat rider mania kha dona chu bullet battalion hoin an thleng don ta ni chu ta chuan in sponsorship an han deal vela khan an tourism department khan va deala tourism department an CEO kha mizonu nau le ngala Gujarat dei khan chu mi te chuan an lo sponsor ve don ti chu minon thrilta khami wang khan keima khalom thuron soide mai ni mizo chak chuak ani atia chak chuak surname ani chu mi khami chu ashia che te kan mel shel khalo ni le ngala kan thian te naw kan thian nu ve tho lo ni ta khati ang khanin sarkar lai pui tak ma ni lo se state sarkar tong hi chon tran puina a club omna state atang te po khan tran puina chu om thin ta ti chuan 75th Indian Independence Anniversary ti man khami right a khan Aizawl Thunders member pani chu kan meiche member kung fu thiam ka ti kha khami kha tela ti chuan tlangwal lal tran puya mison venga mi Rosalini bongkon le lal tran puya mison veng ten tel ve ta han an pol an ding rei to boka kumsom ni panga lai nia soi tur tam em kha ngainom takin tu na pokhan an han soi le ani ngai nom khop mai min lo clear tu te zinga phei chwani soi tur nga deu kha kan tam karinga ke chon kha bak kha han zo te chiam ngai na poka sha chia lawa chan chu ka khal lem lawa chu wangin ka du to ka nga ke chon zo na te po kha comments lama te po in lo zot theya tin ama puar cho te po hi biak thei
tura han ngai ve ringa tila tiro kan show en ka chuan ne biak thei ani top mai ke mani kal tlang khan phalna kan lo pe top mai chu eng po ni se du sakna kan hlan chia puar chu ai hun hlutak mai helai hmuna ron tel pui ai hun hlutak sengin kan lom ema in kal zel na tura mizoram tan hlokna tam tak lo cher chuak zel ro mi tam tak lo cher chuak bok ula mi dang tan mal som na lo ni chun zom zel ro ti kha kan du sakna cheu ani kan lom du tu ke le ke ri po Aizawl Thunders te kan lom lu tu ke